Tone kalunda panjika bimbe. Yaya muza karnito. Tone kalunda panjika bimbe. Muza karnito asandoa. Atokwe denise panjika bimbe. Tambula moyo kulima chinawe. Atokwe denise panjika bimbe. Voilà. Kusagula chinji kuli tuchokwe waza kutukaula kuzanga milimo tokolinga tokumonga sango cha uchokwe tokufupa tokolinga ma recherche akulitakana nyati atwazi anafumanyisa uchokwe atwazi ananyingika importance wa chako chetu keshi kamsononeza kunifupia mwanangana mwine mali ambulula kota keshi ngenji kama emission kali mtu mkudu tunamnyingika mwanangana wazo yanzi le directeur moyo msono tsaltana nenyi hanga tuhanjike nenyi maka shimbi zinatala uchokwe shimbi zinatala development wa kachokwe nyikadunda tumwa ha mweni malishi hanga asekula mbulula keshika mfasa kumene kama mwanangana wazo yanzi tambula kumene tewa kalombo mwanangana John Kalunda touch jidi ko jinji tunaka bwane sono sali wana nawe kusagula chinji avant tunjie mu makawazi anatela ngote wa ikaize tala kamera omeneka twali amwali atatu batunjie mutishini ngona meneka makulana azana ngabanjika chingolo cha msono kamuyika ni miata jetu ni ban notable alingo yami ba homme fort ba leader au shogo nyuda munami sabiri kusagula chinji mwanangana wazo yanzi kameneka ba notable nyatu wazi ameneka iye kusagula chinji tunainga ngoni mwanangana wazo yanzi kali notable chize mwananyikina uli notable nyum son tunamona kwenze ali kulute anatala anakwata jeunesse wa uchoko ni ulunda kumoko uli mukachi twasa kwenye kama kawazi ali mu politique tunaji na kulu politique premièrement finyike politique ja uchoko kuze ja butukina nyikuze twaheta nyikuze tunai wazi abutukine politique atangu kota chincha kutongola majina kama mwiba ngo twalinga publicité ja twaza abalikine nyimusono wali chabani quelques mots mwasa kutwaha kumakana tala politique ja uchoko ewa kusagula chinji mwanangana John Kalunda ya mbudi notable wa uchoko ni ulunda shini tangwa ya uchina kunyingika Yesu ayo yize Miami na reteni kumakana tala politika uchokwe ka politika cha uchokwe ticheni wambakulu jabutkine msono ka politika cha uchokwe jabutkine kulu asu kuli makulu na aze muna nyingika twabe ni ba professeur Nange kabe ba politicien tobangani mwanangana muzika ambie chimwe mekabe politicien tobu mwanangana mataba kambaon kabanga politicien parce que mwanangana mbango mataba kambaon haze me période aux matchs asanga ba commissaire du peuple kakahushie mandaka Tanongo monjo weso uze mutuna kalinga 5 ans ça déjà une transition kali mwanangana professeur Nange kudita sasa moi kalinga 5 ans la transition et mukulu na uze kali maevre jeune na yaka na kalinga yanda mikwenza uchokwe ulinda ya no kurumbashi hayo kwa longisa shikola msono ya twako wana kalongese saiye kali msono ko ba politicien ako kali hanyanzo nene ba habana onya ba leader au choko bon ona chakubatie kana sanga nyingike ni tuchoko akaola kana mwanangana Nange kabuye député oui député parce que période wayo kabu kwa sanga ba député kabu kwa sanga commissaire du peuple na comprendre député hala pia tesuna kuliza eba député suna bwana wetu muchoko atatu
professeur nange mwanangana mataba ni mwanangana muzika ambie chimwe hiko muzika kamba zambika muzika ambie chimwe bon cha mungu nikina niva mwanangana mataba mataba Mukulu. le père tato ya vice-président wa assemblée provinciale wa Kasai kusakula chinji hapia mwalingie china chwachwa atu kalongesa atu akukali mpolitique ako kali weva ngo longeshi ayas hapila mwanangana chwa hanafu ni kali ono hanafu kasabni eswi nambaze deja ejinafu ngoya kama msono ngoy ba ressortissa ye wazi ali msono ba ressortissa ngodi mwanangana professeur nange ressortissa jayi kudi papa Serge Chauke ne ka travailler mono ka déjà quelque part mais atwaza namnika namunyingika kuli mwanangana honorable Mbaya Kantudi kalubula matanga kadi fui wa professeur nange kudita sisi Jide Ange okay kusakula chinji wasungo homa be watongola atu anji me mutuna nyingi ga mebo ngoli generation na inga generation nganji mutuna nyingi ga msono ngana vo jinali amonangana ka kalubula matanga na profiter comme saluer hazali mwanangana Jambaya musono est-ce que visuel bwe nenyi mwanangana nangi unamumona kuli politicien nganji ani musono wewe unaikango mutu mweswe kakopie yako ya maître wenyi vision wa mwanangana nange beleve jeni ako aza na bako mukaula ni kumuiva iza nambe iza na linga haikoka kana ikopie c'est-à-dire azika kabuye du kwanda iza nabe mu considération que je kuikopie par exemple ngotisi na club cité mwanangana jamba yangu kali free wa nange vraiment yemu ambango nange wa mundu kushochiza kushongwezela wa munange uona kachiza mwanangana shamba ya mwanangana Chauke mwanangana mkulwana wetu wafa matangwa nena Eugene Diula jabu ya tano na mwanaza ya twala kukatanga ayo kulo mumbongo jeni ni mmoja kusatolasa jiza kufuna hapia visual uze honorable Mbaya kamwanda kuchi momo yenine tangwa dize afamka député nine kanafa toujours kukanjisa shikola ucho kwenye ulunda c'est-à-dire mikwenza ucho kwenye ulunda longese shikola bwanji unamona c'est-à-dire à partir wa ye ma evra za wanga kulinga c'est-à-dire yale za sangal mengo mutu na kaula vision a maître win kusabila chinji vision wa maître win est-ce que kuli élève yozi masa kubwa ena maître wa mwangu longesa mbangiza ngalinga kubalika ena maître oui yatwa mako est-ce que mwanangana jamba ya galincha kubwa ne chilichize oui idiko edere musono ya mina kwa ha evre yozo no mwanangana prof nanga na galinga mais musono is élève wena na linga ushanu ni ize yana galinga parce que ya para toi longesa kudi mayinja na linga kanatunga hospitali kanatunga shikola kandi de population oeso ochoko nyulunda sali ni sali kushukutiza kushugwezela kusagula chinji nakuulanga chimwe chihulo cha politique muchoko nyulunda kuli yetu tuchoko ntulunda kuze tuneza ni haze twahita ni kuze tunaye sansi muka weze mwasa kumona ngo ka tunevolue ni hanja ko tunafuna kunyima nwane kusagula chinji makanatala politique muchoko nyulunda kuze tunakabutuka sababu ni makulu anaanza dingie politique ina aziko tanga na kwa majina za
Monako hulanga tu retenir quelque chose. Mo génération ou amakulu anaza mataba, anange, muzika. Kwa buye mikwenze. Aza bonne période wa yamsa. Mais je n'ai pas politique, je calmement, j'avoue, je n'ai pas de ma every jour, kanaka sala. Kali azana nyingi kana nyingi. Mais pour le moment, tout n'est pas politicien chez tout. 2006. Tu es politicien. En 2026. 2006. Politicien. Député national, tu es en 2006. Kabouye. Tu dois comprendre. Mais tu as un sénateur 2006. Tu as son Chine. Normalement, so mwananga na shamu ngamba kabanga sénateur 2006. Voilà, OK. En 2011, tu as un député à Oucho. Ngambe au niveau national. Oui, national. Ba député est au Oucho tabanga waze ishadenga mudimo nizi na tela kudinga. Kwa kabuye difficulté. En 2018 kwa banga député au niveau national arati. Parce que 2011 on a mal jabu ya wana. Parce que tabanga ni honorable Ikulu. Mulumba Izuela. Non 2006 tunaka bani mama Tembo, honorable Tembo Mununga. Kabuye kachoko Tembo Mununga. Alors 2011 tunaka bani mwanangana Ikulu, Mulumba Izuela, honorable Mbaya. Kalubula Matanga. Oui, Kalubula Matanga en 2011 oui. Mukulu wana. Fabwangani. Non, honorable Mbaya à part nangi onakalinga 5 ans de transition. Mutu wa muchali muchokwe walinga mandanji. Il y a au troisième mandat. Oui, muchokwe, butkine uchokwe byo uchokwe. Nange kudita walinga 5 ans. À part nange, c'est honorable Mbaya ulini 3 mandats. C'est-à-dire nange anakalinga 5 mandats pardon, 5 mandats nange. Hapia honorable Mbaya après kadi ni 3 mandats. C'est-à-dire kadi deuxième personnalité, deuxième leader. Muchoko Ndulunda wanda mandanji. Alors ni ba député ako azeneka sénateur John. Moi en 2011 ensemble. Kada tuka na député national. Alors comment ni ba député, j'ai ngaki na tela kudinga. Ima yeswe ya baliginde kanao. 2018 toi tu sais député. Sénateur John ni honorable Mbaya. Alors nous mwanangana kamba muyamba ya fambra sénateur ya remplacer mwanangana Chaliang. Et j'ai bon parler. 2023 député Moui 89 honorable Mbaya c'est fini. Mon niveau national. Talakuluka tsunaka butuka ni ba député Ange mais tunaweza kufinir ba député yake. Ina sinfie meka organisation. Bon, himakulu mbonge. Hena zetu na bego sungia hena za. Ikai inalinga mwenye tobo tukine mu peut-être mu 5 députés ou bien 3 ou 4 députés. Apia musono tobo mu député mu kama niveau national. Ili manque organisation ili kuhona cha kunyingika yetu tuchoko. Ewa, sabila mwananga John Kalonda. Ngoze chine nambanga kulungu organisation. Parce que pendant que agosana li préparer ma électorat mais il est tout le district apagochi est tout li c'est-à-dire il m'a yabutuka mo 2018 ni mandat 2018 2023 c'est-à-dire mi kwenze eswe adilonge sanga jamona mengo am tulata jitu salonga tumtulinge tumtulasa salonga so politique sans tenir compte que politique n'est pas kalasa keni lume kanatala makameka a politique. C'est-à-dire mikwenze eswe adolonge sanga kaf pabo ba député. Kaf pabo député. Et puis bien manipulé. Muiza akwaisa kama on a force jet. Ya mwana force jet ngana tushoko jili for. Chize jili ni tachi ndo twa mwange. Twa diviser mwana.
apya boyeto kwa diviser kanawa mwanda umusa kumbangula mwanda umusa kumbangula mwanda ukachokwa umusa kumbangula mwanda kachokwa umusa kumbangula kwa isanganya manda mbongo mbamwa hayako ina udétruire mutu uzuri ni force on a pas combattre tambe ngomutuli ni vision c'est ça parce que tangolite atokwa mu élection kana kango yami ko mangana yam modi candidat bien sûr mais na ko kana nganji unamona hapa stratégie politique tangolite yanayi manda John Kalunda usoko uyanze saba ndo yamwitite John Kalunda achange vaja ko maho ya uyanze tamwe ja tuchoko de façon que yami était privilège mumu vaja uyanza chiza machitetani yeni yami una comprendre hapa tangolite tunaweza ni mtu au uzengo ya mnyamnguli député neza ni jina da mtu auzo kuma hetu yenu nunateta mikanda nunansela ya minunasela mtu auzo kuma ho iya kwa kuma ho ya mwe mtu auzo ya mishkweta ko nichimwe kushini wewe fachize nafa kwa c'est-à-dire weza mashatunga ya mneza mashatunga au mashakombe ni jina la mtunganji mtu auzo mwingine ndeni yami tangwa na hita mikanda isa na ngwa mashakombe national sede nunganji John Kalunda provincial sengu sede yami alikuwa mnalingana za chizi tangwa dize pandake kumaho ya mwe mutuni ndanganeni ya myauza ya mshuko itako chuma unabanjika kesho musala chuma mkanda umikaka me mutoze mgu mayetu kana ndemeka mikanda esi mufa mwadi pito alo me pandake ikakutumanga haina kulinga uyo bihise contre attaque hanga ubihise mutuyoze arineni yemunjita ahone una comprendre tudi utiliser mako utiliser na John Kalunda yako au postuler hanga combattre mko kama henu c'est-à-dire tunali combattre entre yetu et tunala sanjita kushite mtu bamba député anje mais mayeso yayi akala zakabuya oka makulwana na kabwa ba député kabwe akuvumbika ni vumbi dindi talakulu ke ba police mwe tsakwa sanga ba honorable mais c'est-à-dire mtu wa kuvumbika wako hana vumbi linji ni musono vumbi ro walisi ishinalo na wakaguli mikwenza uchuko ino muwana mutukana de mwiso mutumaye nini kwa ho deza ni kandida mwena wao yena unai ba intereja yena personnel me uchoko nalinga meka unafu mumuka kwa mbongo yako mbongo za profite wala nda moto wala nda chipanga tusa washa uchoko yeo namuona pa msono wa mtu jogwe afutana kudialia mucha kwa exemple mu niveau provincial mandat 2018 tobanga ni 6 députés nitwa chinga mwanangana mai munene 7 provinciaux musono tuli nyangai fafombisa député adi niveau provincial mwanangana Jedo Mataba ni Mama Alphonsine Bundu et pour finir tujokana doute na Mama Alphonsine Bundu ngo iko kachokwe ka anasanika gouverneur bango ba meka wa ha poste au gouverneur yiko kachokwe chichi représenter mon gouvernement et je vous dis vrai le sango ngata Mama Alphonsine Bundu mweno nangtera nini mchipanga cheni mama et puis gouverneur à part Mama Alphonsine kanangwa mdana gouverneur mwene Crispin Mkenji kananga ntela lusangwa wa kanangwa mdango ya minasa ministre muka mfame mukota cha uchoko mais tuchoka nang sani kangoleze ngomutwa uzeko kachokwe je suis désolé gouverneur Crispin Mkenji tunaka bwani mwanangana mbuluwa ya so bashanama John wakuheha Mbauson Anise Chifuchi mwanangana ya Loso tobiye kwanje gouverneur unangwamblena alors c'est ça l'échec au chokwe msono tadiri trouver ni député mni apa mwe député mwe katsonenya wao wakuba mukachokwe laula kachokwe liningike iteleka kotai inabarika muinje unaiva tuna mwasa na toujours nshita kamengo ni enemy wakachokwe kachokwe mwen enemy wakachokwe mwen enemy wakachokwe apila musono nakuiva kwa isanganji député nganji okanga utunda nganji kalinga ngameka ize kalinga ngameka ize kana ngimba nganji meka ize mwanangana jamba kali nayo esika kulingia ne chiza mwanangana jamba ya chuma na kwa lezango mutu mweswe mulungi wa mane kakuzanga ngo mnazanga ngubengo professeur nganji mnazanga ngubengo assistant nganji mnazanga ngubengo mulongeshi nganji bref c'est-à-dire tanga namona mulongesha uze sans yoze analise comporter ivanga nazanga ngubengo yiye chumika ni mwanangana jamba ya kanzuri kalubula mata
c'est-à-dire formation yoza na kama yekuli nange mwali nini na every jeune kali ange kuli atu musono kali miata nene akulongesa ku l'honorable Jean-Marie. Oui, par exemple période wa mwanangana William Chinate sono kali di prosec mumu tuna representer mu uchogwe mu EPST bon sono moyo unje na mwaha achona mbeka banga kukwilu truwa apeka msakulwa labati. Oh là là. Oui, achona mbekulu Lubumbashi ali. Tuka félicitations. OK, kukatanga ali. Kai kwa sokojeni yeso choko nyulunda. Vraiment hazeka yaho matiseke mwa kwa mahowe ali omamfunga kanao. Tangwa te achidi président wa cercle des jeunes choko elunda dikasa. En même temps, kanaka ba président wa ba étudiant mu ISP. Intana kali. Kanaka ya mwana honorable Mbaya. Mwata tuli ni ba étudiant autant. Kanate la appui pour aligner examen sinon atako masala de chubalika. Tiens chongo. Et y a tout pas moins de 80 personnes. Pas moins de 80 personnes. Bongo ja famukine. Mujina la uchoko inulunda. Bongo ja famukine. Ya fuchia ni kwenza uchoko inulunda. Musono kali ko bakada. Bref. Kaka hiyo kawendika comme témoin mwanangana académique wetu wa ISP Chikapa. Yoza na hana vumbi dinji ngana meneka nege. Mwanangana Félicien Mwambia. Félicien Mwambia va encore directeur wami première cycle. Est-ce que nasa kula maka ese wazi mwanangana jamba yalinga kachokwe kananda ni Valère? Est-ce que kachokwe maya ndani Valère? Oui, tuchokwe za naenda Valère. Unamona? Parce que honorable Mbaya kalonge satu. Chuma kwa école primaire période matematique futa mafre ena quoi tena faible même période amza. Kama kwa na mbongo ma école. Honorable Mbaya tu anji ba diplômé d'état. Tango dize j'ai mbongo j'ai dissertation, j'ai fiche d'inscription, j'ai examen d'état. Kananga anji ba étudiant jusqu'alors match longesa. Ni uno kana chichaka match longesa. Mais ba reconnaissant kadi ko ba ingrat toujours que shukona ka. Bonamva. Ba reconnaissant kadi bato mano ya miningu la semolongo honorable Mbaya. Mais ba ingrat que shukona ka. Et parmi ba ingrat uchokwe atwaza na utiliser. Una comprendre? Ana utiliser pour tushilangi ba combattre uchokwe. Et a une ingratitude. Parce que tango diza una di retrouver quelque part yoro mwana ngwa ukazo wa yami ko mwana nale papa washima. Ndo yena ukombattre akwa kwa mahenu. Mais tant que tango diza una combattre na ngwa kwa mahenu, apa mwe ukashilange uzekana profiter. Hamina mtu wala tuchokwe mwe itu na yumsoma. Tekuche tu na ba député. Mon frère. Toi kulinga kuseni. Yetwe tuli 3 secteurs. Tuli lova lushiku, lova lwanga chimu, Kasai lwanga chimu. On comprend. Pour secteur de Chikapa, kuli na quelques groupements ali mwa yetwe. Ayetwe. Kaliko. Tete tulicha kuona ba député anje tu retrouver député mwiki. Est-ce que on a hola kulute tufanye? Kucha kwa exemple wa secteur wa Pende a di retrouver ba député ali niveau wa territoire. Eo matena mbe kuhula. Mu province wa Chikapa Kasai. Tuchogali secteur ngai. Tuni secteur ata tuni chipinji. Ata tuni chipinji. Apia twamengo yetu linyi secteur yake kubalika tu kwa. Non, yetu le secteur anje. Ka secteur jesu ja province wa ika territoire wa Chikapa. Jidi 9. Apia yetu solinyi. Tuni ata tuni chipinji. Koma chipinji. Non, chipinji c'est quoi? Kudi ba député ko ba ya ba groupement kuli ma groupement ko ochokwe kadi mu territoire wa Chikapa. C'est-à-dire territoire secteur wa Chikapa pardon. Secteur wa Chikapa kana englober tushilangi ni yetu. Mais tushilangi na yokalimo ni yetu tulimo. Esha na mango atatu ni chipinji. Kusagula chinchi tena mbe kuhola chimba chuma. Amu nyie na otama. Heso na balika over jina la
Jambaya ina representer meka muvyo yena anjako mu non Jambaya kadi leader au choko no lunda mama ngo icône on a comprendre pour le moment papa kete Jambaya kadi 3 mandats aza ya lingai ino le sur que kuli mutana nommé ko chinsa moi so kana mu voter ko fanga député mais tango 3 mandats comme confiance sur la population na quoi kuma every ni max chose meka unalinga c'est pourquoi population na quoi a confiance ba kufundisana wa mzuri alizo kumuoneleza unasema pale di pepe hiko nzuo la kufuna muya mufuna hapa hiko shashikae muya mufuna hiko shashika meye kafuna mo gatatu sadikali mutu mwika una representer uchokwe yoze tuchokwa hana na confiance mumuntu kechumwa confiance kachike chukufuna kama mutu chokwe yako muvote hapia kuliwazi akubwanyi duti mona nyingi twele ali mwizavu yinja uchoko kotangusunga umwe mwika muke asa kusunga mumunyame mwizavu ya uchoko ngelimu eske mwanangana Jambaya kali mutumika ku remercier ou bien ku soutenir ou bien kali twele bon angatu baba hypocrite tamengo mu mwanangana Jambaya ka anjako hali mwe ndambu ya tina kufa mwizavu Jambaya mekaze yekutu mon frère cha kubati ku mazuka kuli atu aze anatala ya musoro nilishutala lavula manzao na comprendre kuli atu ko aze jina sita yungo kana linga jina linga musono menzao obangulinga iya una comprendre mwanangana Jambaya nakule zango 2023 troisième mandat on est fou troisième mandat machiringa kalinga yinji kalinga ize jina mona yo atanalinga musono ai iyo busune kulu kuyilinga machi yolinga ni musono hape ayo jina ndize atanalinga musono tushilangi nawa iyo jina mona ngota chuma honorable Mbaya nekagalingi tulasa jina ngo tulasa katonga tulasa mo hospital niwe mashako memwana hospital munene kusonga honorable Mbaya ilamba niwe kukangongolo muwana chilamba muwana uwaye kuwika umeitwa kuwika kuchibotwa kutiselele muwana chilamba cha kavunji unefu chilika na chilinga aize ilamba tobe uvango wa kuliba unailinga jeng nambe projet jizai chili parce que matériel est quoi kulingana na tama milimo kana milimo kasa ba DG ama université ba administrateur à territoire ba administrateur adjoint ba bourgmestre à ma commune connaissez ba passe même ba passe kaliko ba sous-préfet de kaliko ma œuvre honorable Jambaya ba chef coutumier jetu pas moins de 40 motos ya kuhanatu d'honorable Mbaya connaissez ni souci wa kulonga cha tulasa pas moins ikola hôpital maya hôpital mahana mbongo atuma fambo kula kungombe makwa information mais maisho za tukana iningika mechuma china alinga mbunge inene connaissez mbunge inene mulimo kulelisa parce que atwana tfuma ba demo uchokwe ba enemy uchokwe tangoriza na muitilize bwa kuya ku détruire uchokwe no détruire uchokwe meka kwamba ubi wakachokoza inachungwa mlekulu kutalani kumuona usoko wami tuli député umuyika mu niveau national honorable Jambaya kaduli kana bulama tekali mutu wa etena okusamino tumtuke tumwambe inje mu 2020 mu élection ya 2018 après élection avant tu élection ya 2023 quand on a que va groupe on a kasango groupe ngo révolutionnaire et tuli ba révolutionnaire atakulu twa penga atu parmi atu soit na kala ba révolutionnaire kana ka postuler saki oui kana ka postuler soit na kala ba révolutionnaire kana ka postuler et d'abord yami na hani ne message na deux ans cette fois-ci il y a une candidature femme qui va député de façon que kushimu tumakasanika mugongo honorable kuti walinga ka yana na yamiye émission na lingeni mwanangana Jeremy Kaita oui QMCR na kalinga ni émission mais musono est ba jeune révolutionnaire na kabenga twakuluka kaya tubaba mavu nyumuika kafamkine chimwe député provincial ka
Hein? Oui, quand faut que je me député provincial. En tout Après cas. yo maize je comprendre que raisonnement wa mikwenza choko nulunda kalimeka. E vision wo kalimeka. Unaika walinga premier acte wa eshiwe. Uninkango yima Yesu mulinga toujours mu eshiwe. Muhona. Chuma chitangwa muhona Yesu mulinga muhona. Mais musono comportement zéjene ja matuka ja katonde ja kulelesa twakona ndo tsamu mu ville twakona ndo tsamu mu ville mulongo avec utilisation tukane dingenwa chise yeni no trahir yena na manango na trahir ya mekacho uchoko na trahir yena mambo na trahir uyanze momkali ho manganje moshu trahir uyanze ka una trahir uchokwe musono tuchokwe Yesu kana lialia tuchokwe kana lialia musono keshika conscience wa mikwenza uchoko nulonda ndo alinge kana tu baba hypocrite ka kana tu dinge hypocrisie ka conscience ndo alinge wa uchoko nulunda tangolize mtu analinga ubeme mlambia koshi kachokote chimango cheme ngo chikengela chame essentiel mu mtu wetu ugali iko meguli yete tushuzanga twabanga badi pitanje twatongo twasa kujahona Yesu sasa la numika tongono papa est-ce que uli surike uzaluke ni meke unkoneke na batel parce que yeshiyuma limena hana vumbi muchoko nilonda pandeke kachoko kali mtu wa vumbi Apia kusagala chinchinevu shimbijike tena ndo kuvola honorable Jamba ya kana soutenir nyawengimba chinchi uli nchakubwa ina ule quand même connaissance chinchi ko makanda talangwe mwanangana wetu Jamba ni maka politique uli umwe profil nganji uza nalingia mumu a soutenir ngimba a soutenir nefa kai ko fuchia to ba élève alingi tena fait penye examen d'état ya nefa est-ce que kali ni profil moko konyima kuzenye anjako kana lingango ka mumu chako chami chiza mango ka kana kaola professeur wenyi yozo amfumbie nei mwasa kwa mlango kali ni profil imeso honorable mbaya na linga zakari ni profil weni kali make kuvaloriser uchoko ni ulunda kuvaloriser uchoko ni ulunda c'est-à-dire kubalongi aza nafuchia mbongo hakukanjisa ika tulase to wa scolarité wa uchoko ni ulunda kungimba hakuvaloriser culture wetu mwe profil wa ile kana sanga koma heswe kwenye mbango ni mbango abo uchogwe unembe sono kala nda instrument ana mwanangana fils ponga pas moins de $20,000 je dis bien pas moins de $20,000 depuis uchoko abuya uchokwe ya hana ilinga personne à part Santo Biku kwa Mwangola à part Santo Biku kwa Mwangola kushimtu bwana shidinga je dis bien pas moins de $20,000 Bon, pas moins de $20,000 instrument jato mtuji mon ani je vais présenter ni anjako ele non instrument je dis présenter et puis moi je vais présenter parce que instrument je dis je m'achidi ko yabanga prévu te adinge remise officielle pour instrument mono mu Kinshasa mais base weni kabenga base kambango ka remise ndo abuyekonomeka kuchikapa déjà quand une préparation pour un artiste uzo kuchikapa alinge remise officielle bon nganyine message pour honorable Jamba à travers émission yete ewa mwanangana kamba kalubula matanga kanda ufuna kunima kunamona kuma nyuwa mona tukana sasa mbula kulumanga ninkango lyanga liliko atanafa ko hela ule kula ai wanangana we ulinowo choko nyulunda aza koke shinowo kishikuba lichisekeka yana kwa sambulwa baka ndofuna kunimaka funga uchoko nulunda uli moko jei ndo funga uchoko kanda utala tuvundula mashima aza natuma kuchoka mine usono ufune munima hakubulwa uchoko nkangwa mbanga kachoke kangwa mbanga ka niyo zetu choko twaninka kulunguka kuli ako wanaitilize kulatu beba free tuchokwe kana ningika yuma ize yandando ina onalinga keshika tuchokwe eso meso kana sali yena tunamanina ma every jayena anahyana aze walinga kulu utulingie no population mwesu ochoko nyulunda abweni chiseke teje shimbize ngulenajo jakombla manangana Jamba ya kalubula matanga engana bela mikwenzi butu nakwata
tuseme mwata muchuhunda ni muli mwata uzatosoka musavumbi ni makulu anantanuki mwata keshikashamile kanuki ka mwata keshikukeha ka yena niwa mbango ka unalelesa mwata muheta malere hamujimba wewe mumu atwakoze tunalelesa neno aza ena dinga representativity ochokwe nulunda tangolize na msonga munwe unatukana unamlelesa walelesa ochokwe nulunda wewe hamujimba wewe hakulaya keshikukutomba ka tubweni vumbi ni makulu ana jetu tubweni vumbi ni miata yetu jetu esu twavumbike ba politise jetu fase nuvumbi twavumbike hakulinga ngweni hamijimba tulele ni yetu hamene tukabwengwayo tejeshi mbitengo ndaja kuleza mina ngane soneza antuka kusakula chinji tukaule nu vision wa honorable Jambaya chuma na retenir china chiza keshika niye twe emission yono anja kwa natoma ngoyeno inatoma mukwanganji okay tawulta na nyetwe ni mwanangana Jambaya tunaika ngo honorable tunotu musemoko hanga niye alinge chize yetu tunakamtumu peuple tunakamvote yiza nalinga tunaimuona mwanangana fisi punga sama koko mtoka kufunyina na wako nyika déplacement wa mwanangana fisi punga nyukuno nyiza mbi atwa vraiment mwe occasion honorable atwa occasion wetu kuya ku se déplacer muno tuyene ndongo chikapa tuka hanjika maka anjo za ta déplacement wa fisi punga nyukuno nchiza na kwa sangimba vraiment merci na meneka mama mahinana mamu hasa kumeneka na nyimuze mu Belgique kali mama wezo kutoka sa chinchi honorable Malisa Masoji mba niamena kumeneka mba mama kishika honorable Jambaya tunetenye to kwaso emission yono toka njikina uchoko nyinyi na watufumbanyi yetwe neva nyina na kufumbanyi unafumba toko nyi yetu twasemuka msono tweza twabutuka tweza kunyima mbanyo tufumbanyi yetu twabwa hamene twabwa tukomana jina la Jambaya hamene lishika katoka kesa twafupanyi yetu tu soutenir utukwase ma vision tulino nyetu tunje mu vision ye na honorable Jambaya keshika jeshi mshikete tulinajo ni twatongola twanji mnonyingi kamno comprendre twatongola anji ba honorable anji twatongola chinji no tulonga nyetu chinji mu emission yono kamwene chuma cha mwene kakeshika honorable Jambaya ameka ni famille mweso chanyi kile jina la mama ka mama Tina Malaji Mbaya bacho cheni kusakula chinji bunge ya Jambaya kanguli kusakula chinji Benjamin Mbaya moyo unji Benjamin Mbaya wa mama Claudine artiste fils punga sama koko aigle chokwe ameka ni donji kala kalingia mwanangana sasa tuhanjikine kama kasa du vraiment neva mwanangana kalobula matanga neva produire header fils punga kalinga mwaso wa hommage wa Sadu yemwe producteur wa mwaso oui yemwe weza sponsoriser we mwaso wa chose en tout cas vision watize vraiment donc me soutenir donc kwa ça en tout cas honorable Jambaya tuli ni confiance wa yena eso waza na hanjika ngome kaize echenu mutu kanda njumika tulinenye kumukanda mwe honorable Jambaya kambungu na usenga tumbaka mbungu ndo kumusoutenir anga akoke tundanja ko wakanje kumukanda anga tubwenye tu anje kesho kusakula chinji chanyikine nyo wali malija mwali atatwa vulamu no maliji amsulongo linongweni mukulwana kana da mukulwana makufambika vumbara mazwa abola mbashi bija kufambika meka jibema sadi ito mikwenza uchoko nulunda tulihombe ni makulwana atulongese yizi ayo chaningikini kulu nitu shuguli homba ni makulwana mtuho na Yesu tushichize mtukalinga muvika nasuli aze akusakula chinji tuchokwesa kuzanga kachoke de lix eno mu chaîne YouTube wa fils punga munoka wana mimbo ibema kwemba chinji na inka star wenu zona valoriser culture chokwe mu soutenir kusoutenir sungo kwa ngimba mbongo kwa ngimba obite kam tuka nufupia nenyi mtuka fupana chisemi cha ngimba sama koko angatu nyingike vraiment vivre ma wa fils ngana ndonji kalango mukulu na wa fils punga tambula kumenekaze oliki ameka nyimbunga eso chokwe chavula mine Sephora Malango yayo yangwan ingénieur Arton yozoliko konyima la caméra vraiment mon ingénieur vraiment merci anga ya kati ya motema soki otembele mobulu image ya boye qualité boye soki bozana posa ba kosala clip vidéo ba théâtre Congo visuel les ana pona ko soutenir ba jeune oyo
baza na talent ba jeune talent ba o baza posa ko sala ba théâtre ko sala ba ni Congo visuel tozana ba ingénieur net ba Michael Beya ba Arton tozana ba net ba Pipina tozana ba tebele wana ba John Kalunda baza wana et puis kalaté ba formation ba montage vidéo nini toujours na Congo visuel donc yango wana boya tozala elongo ceux qui aux numéro na ngate toko afficher juste ba contact on a pona okuta na ba ingénieur wana. Voilà, merci beaucoup na batuno so ba ebinga magode esika ozali ba motebele yayo yango wana Fallon Chisola la mignonne yayo yango wana Fallon Chisola mwana po yayo yango wana bon voyage et na bosani te vraiment ba camarade nanga ba ebinga Glova Festuno ifa faze oli tambla komeneka separa mais association des jeunes chokwe izavuye swe chota cha kwa man international tambla komeneka chizavu cha chokwe luna monanga na José Titu Shinyeka joya beme ça separa tambla komeneka oli papa nani Henri Carlos papa na bia en tout cas bozé belé tellement belé na bosani penate bato belé o ba soutenir la émission oyo honorable jamba ya vraiment yayo yango wana mama na mama hina haze oli mama tambla komeneka vraiment Nzambi akukwase momo yena mwembunge ye mbunge ya emission yono mama na mama hina yena mwembunge ya emission yono chafula mine mwanangana Hassan Chonga hazeole tata twali hanchikine yinchi achimo chizo watu chele emission yono ili ya yena kesa tunete kwa soko emission yono anga tusemo ko muhamene tu promouvoir uchoko au hamene jina la yena lishikutoka à travers emission yono. Cela faut pas maka anjimba nunatwechelela la mumu chanyikine ngomeka hizi ina kinda kamba na kunuzanga chinchi monangana Hassan Chonga amika ni familia wewe mweswe les jeunes millionnaires Hassan Chonga tamleno kumeneka chafulamine ya Jacques Zangio chafulamine Isco de Mambo chafulamine familia wa mweswe ya kumaka jikula kumachiko le chef Narcisse Kajikula tamla kumeneka zolia ya vraiment merci beaucoup na ba o tout balinganga ingénieur Arton yayo yango wana merci à part ça vraiment merci botika la malamu ciao Kisha sasa kuamini kumeneka Johnny Kalunda journaliste bwana mambo ipote Machina Delphin ekuwa Machina Delphin Sumburia na ipote